nyuma ya misa y'abapantekoste papa yasengeye muri kiliziya yitiriwe mutagatifu Petero. Hari imbere y'ibihumbi byinshi byakoze porogaramu zitandukanye zo kwita ku bikorwa. Niyo yari amasengesho ya nyuma y'umwaka. Papa yaje gusengera abamugaye. Papa Francis yashakaga kwibuka abashegeshwe n'iterabwoba nyuma y'igitero cyari cyagabwe i London mu masaha make yabanje. Roho Mutagatifu naha amahoro isi yose kandi akize inguma z'intambara n'iziterabwoba. Papa Francis yasobanuye uruhare rw'abavugabutumwa mu nsengero kandi avuga no ku isabukuru y'imyaka 50 y'abakarismatike. Aho hari abasaga 30,000 muri Roma. Roho Mutagatifu aho uyu murimo kugira uburambe mu isi yose kandi aho imbaraga abavugabutumwa bose bavuga ubutumwa bwiza. Reka twese dusabe gutabarwa n'umubyeyi w'isugi Mariya maze aduha amahoro kandi duterwe umwete na Roho Mutagatifu ngo duhamye Kristo mu murimo w'ivugabutumwa. Mbere yuko agenda, Papa Francis yashuhuje abakaridinale bose asuhuza umwe kuri umwe, maze yinjira mu kamodoka ke apopera abasigaye abasezera bwa nyuma.